Are kope thuso re phagamisetsa mahlo a rona dithabeng mo thuso ya rona e tswang teng. Thuso ya rona e tswa kae? Thuso ya rona e tswa ho wena Jehova ya yentseng mahodimo, lefatshe le lewatle le dintho tsotlhe tse re di bonang. Morena le modimo wa rona, ntate wa morena wa rona Jesu Kriste, modimo ya lokileng, re a o leboga, re tlisa tlhompho le thoriso mo ho wena. O re file botshelo, o re file le tsa ho ja, wa re baballa rona le ba malapa a rona. Modimo ya lokileng, re santsene re tla moso wa letsatsi la kasheno, re tla re tlo go utlwa lentswe la modimo, tutubella ditsebe tsa moya go utlwa se lentswe la modimo le se buang le diphuthego. Modimo ya lokileng ka lebaka la morena Jesu, Satane ha ana tokelo over maphelo a rona. Satane ebile o swabile, rona re le batho ba hao modimo re tla nna ntse re go phagamisa. Le ha dintsho di ne di oketsega modimo wa rona, wena o itshupile o le thuso mo ditlalelong, o itshupile o le mosireletsi wa maphelo a rona. Le ha lefu le ile la re hlaba ha bohloko, ba re neng re rapela le bona, ba re neng re tshela le bona, empa rona o ile wa re baballa, re re o ya halalela, ha hona ya tshwanang le wena ka kgalaletso modimo. Le kasheno o santse o le modimo wa rona, re a o tlotlisa, re a o hodisa, wa phidisa, wa timetsa, o etsa ka mo o rata modimo ya matla otlhe. Re rute ka lentswe la gago, re seke ra nyema moko ka hare ho leeto, o re fele matla a lentswe la gago le halalelang go ruta batho botlhe ba latlhegileng ka Jesu ya tshwannang ke kgalaletso le ka bo sa khutlinye. Amen. Bana betso, phutego ya modimo, ntumelle moso wa letsatsi la kasheno, ke tla mo go wena, re tla re tlilo go folosa ditaba tsa lehodimo. Ke re kae kapa kae mo ka tswang o le teng, ntumelle motho wa modimo ke go dumedise lebitsong le letle la mmoloki le mopholosi e le Jesu Kriste. Ke tsena ke tswa ke le kerekeng ya Bantu Reformed Church of South Africa. Motho wa modimo ntumella ga nna le wena, re tla tshebeletsong ya moso wa letsatsi le, re tla re theola ditaba tsa lehodimo, re tla re tlilo go bua le motho yo kwa teng, re tla re tlilo go fepa moya, e tlo o tsene le nna ke a go mema, e tlo nna le wena, re tle re tsamaise taba tsa modimo ka tsela e tshwanelegileng e modimo a ka re godisang ka yona. Moso wa letsatsi la kasheno, nna le wena jwale ka re tlila go tsena mo mantsweng a letsatsi la kasheno, re a itse kae kapa kae dikereke tsotlhe tse di bitsang Jesu ya ka mopholosi wa maphelo a bona. Re a itse ha re le mo nakong e atametseng leso la morena wa rona Jesu Kriste, e leng hore nna le wena re ne re tlamehile gore ha re le mo 40 daysing rabo re etsa ho gongwe, rabo re itukisa le mo maphelong a rona go hodisa motho yo kwa teng. Lente mo dikerekeng tsotlhe
tse e leng gore di bitsa morena Jesu e tlamehile gore bakreste ba ikuke le go e tseya ka tumelo e seng ka tlwaelo. Matsatsi a ma-40 a bohlokwa thata monna le wena motho wa Modimo. Ntumelle ke re ha re atametse ditlhoriso tsa morena wa rona Jesu Kriste a nna le wena mo mosong wa letsatsi le re fumane phephoso kgotsa re fumane tsela ya gore goreng morena Jesu re ile ra mokuka ya ka tlhogo ya kereke. Nna le wena re tlile go bala mantswe go tswa dibukeng tsa Modimo testamenteng e ntšha. Re tlile go bala buka ya pele e re tlileng go e bala ke buka ya Luka chapter 5 re tlile go tseya verse 31 re bale le verse 32. Luka chapter 5 re tlile go bala verse 31 re bala le verse 32. Buka ya rona ya bobedi ke buka ya Bafilipi chapter 2 yona re tlile go bala verse 9 re emisa mo go verse 11. Bafilipi chapter 2 re tlile go bala verse 9 re emisa mo go 11. Ha o bone buka ya Luka chapter 5 verse 31 e balega ka mokgwa. Jesu aba araba are ba ba itekanetseng ga ba batle ngaka mme e batla ke ba balwalang. Ga ke atla go biletsa ba siame tshokologo fa e se ba leufi fela. Lentswe la rona e leng lentswe la bobedi buka ya Bafilipi chapter 2 verse 9 ha we bone yona e balaga ka mokgwa. Ke ka moo Modimo o mo godisitseng mo go fetang wa mo naya leina le le fetang leina lengwe le lengwe gore mangwele otlhe a khuamele leina la ga Jesu a dilo tse di kwa godimo le tse di mo lefatsheng le tse di kwa tlase ga lefatshe. Lo leleme lengwe le lengwe lo ipolele gore morena ke Jesu Kriste e leng go galaletsa Modimo rara. Amen. Le ke lentswe la Modimo e ka Modimo a ka hlogonolofatsa mang le mang ya utlwang lentswe la Modimo a le dirisa. A re rapele motho wa Modimo re lebogele palo ya lentswe la Modimo. Modimo wa batsadi ba rona, Modimo ya bileng teng pele ga le godimo le lefatshe le kae ba teng, wena o ntse o le Modimo wa rona. O se tshabelo mo letsatsing la tlalelo, re tshepela mo go wena ha re batla tshireletso, re tshepela mo go wena le ha re batla pholo. Ka seno Modimo ya matla otlhe re badile lentswe la gago, tutubolla ditsebe tsa moya go utlwa se lentswe la Modimo le buang le phutego ya gago. Modimo ya lokileng a lentswe la gago le phunyeletse mo go botlhe ba ba tseyang Jesu ya ka mopholosi le morena wa rona. Papa ya matla otlhe re santse re badile lentswe la gago, moya o halalelang a eba ona o re etellang pele re rute ke wena tabeng tsotlhe tse lokileng tsa efangeli ya gago, ka Jesu ya tshwannang ke kgalaletso le ka bosa khutleng. Amen. Bana betso le lona dikgaitsadi bomme le bontate, mabantu a matle, na le wena re kopana mo ditlhorisong tsa morena wa rona Jesu Kriste. Ntumelle ke re mo lenteng
jwale ka ba Keresete re ne re tlamehile ra ba re etsa ho hong re ne re bontsha hore re ile ra amohela Morena Jesu mo maphelong a rona mantswe a nna le wena re a theolang kajeno ke tlisa purpose ya Morena Jesu jwale ka hloho ya kereke ntumelle ke re motlhodithero wa rona re tlilo go bua ka tshokologo e leng repentance mo matshelong a rona Morena Jesu ha a tla lefatsheng o ne a tlile go tlhakola sebele ditšhila tse nna le wena re di etsang mo re tshelang teng re di etsang mo re rapelang teng lebaka e le hore batho ba sokolohele ho Modimo mo nna le wena re badileng lekwalo la pele Jesu ha a bitsa Lefi mokhetisi wa mogolo lentswe le re Lefi ha a bitswa tiro e neng a etsa a itlohela hang a utlwa lentswe la Modimo a sala Jesu morago Bebele e rekota le ho hlalosa hore irile Jesu ha komanda Lefi tlohong tshale morago Bebele e rekota le ho hlalosa hore a tlohela tsohle tseo neng a di etsa a sala Jesu morago lentswe mo Bebeleng mo re balang hona mo ho Luka chapter 5 Bebele hlalosa ere mo bosihong bo Lefi ana le Morena Jesu le barutwa ba hae ba re a ba etsetsa moletlo o mogolo a ba etsetsa party Bebele e tlhalosa le ho rekota ere bakhethisi ba bangata ba ne le bona mo tafoleng ho tla ho celebrate pitso e kholo e Jesu a ileng a etsa mo ho Lefi ha bitswa ha ka a botsa dipotso Lefi ha bitswa ha a ka a re lekgetho le tla tseya ke mang as a tax collector o ile a amohela pitso e Morena Jesu a mmiletsang hore tsena mo mosebetsing o be o mongwe wa barutwa baka lentswe le ka lebaka la hore o ne a bitsetsa tiro ya go sokolla batho o ne a bitsetsa tiro ya go sefa mo ministering wa Modimo bosigo bogo a etsetsa Jesu le barutwa ba gage moletlo Bebele e rekota ere bafarasi le ba itse dikwalo ha ba bona ho ba botsa barutwa ba Morena Jesu ba ngwangoreha hore eng le tsenna moletlo o le ba Lefi hore eng le tsenna moletlo o le ba tseya lekgetho hobane matsogo a bona a tletse madi matsogo a bona ke a gatellang batho ba tsela batho dintho tsa bona ka tlhopeletso ba ngongoreha goreng lona ba le reng le ba Modimo le tsenna mokete le ba Lefi le ba khetisi Bebele re rekota le go tlhalosa hore ba khetisi ne ile ba bangata ba ba neng ba tsenetse moletlo o e ne e nna e kare sokolo ene Jesu a e bua dithero tseo Jesu a neng a di etsa a na le barutwa ba gage
e ne e ka ke lefela la mafela ba makala hore o ne o bua bophelo o ne o bua tshireletso jwanong o na le baleufi le iketlile le ja ga monate go nna le wena re balang teng ke mo morena Jesu a ba arabang teng verse 31 e re Jesu a ba araba a re ba ba itekanetseng ga ba batle ngaka mme ba ba e batlang ke ba ba lwalang nna le wena mo dikerekeng mo re leng teng re iphitlhela e le hore matshelo a rona ke matshelo a phepana re iphitlhela e le hore matshelo a rona re batho ba kulang na Jesu o re mo go bona ba e le hore bona ba siame ga ba hloke ngaka empa ba kulang ke ba ba batlang ngaka nna le wena moso wa letsatsi le ga re etsa re itebella maphelo a rona ka moo re phelang ka teng re phela ka lesemo re phela ka ho lwantsha batho re phela ka ntho tse ngata tse di senyang motho wa ko teng potso ke hore a nna le wena re ipona re kula na a nna le wena re ipona re siame na lentswe le nna ke le morwa motho ke tlile mo go baleufi gore ke sokolole baleufi ha o ikitse o le moleufi o ikitse ditiro tsa gago e le tse sa lokang o hloka morena Jesu o hloka ngaka ya dingaka o hloka motho ya ka go thusang mo boimeng bo le mo go bona o hloka motho ya ka o jadisang o hloka motho ya ka go phomolang o hloka motho ya ka phedisang motho yo kwa teng rona bakreste ba kajeno re kula re le mo dikerekeng re swa re le mo dikerekeng le ga epanghedi e phelwang rerwa ga re na taba le yona Jesu re ke tletse ba kulang e leng baleufi ba e leng gore mewa ya bona e tepeletse ba e leng gore sebile ditšhila se na le bona ke ba ba tlhokang tshokologo verse 31 e re ga ke a tla go biletsa ba siame tshokologo mme ke tlisitse fela tshokologo mo baleufing nna le wena nna ga o ikitse wena bophelo bo bo phelang gore o phela bophelo bo tsamayang bo tsa batho makana ana ga o itse wena gore bophelo bo bo phelang ke bophelo bo bo nang le matlhapa a o roga batho ana ga o itse wena gore bophelo bo wena o bo phelang bo kakala le lentswe la Modimo ana wena ga o itse na le ga sebe se le mo pele ga gago wa sitwa ke go se tekologa wa sitwa ke go se fapoga o nna o ntse gore ke gola le sona ga o na taba le lentswe la Modimo ga o na taba le Jesu le melao ya gage lentswe ka jeno lere gore Jesu a tle lefatsheng lebaka legolo kele go tla go sokolola go tla gore batho ba repente mo mekgweng le ditsela tse neng ba di etsa o tlogele lešano o tlogele go bolaya batho o tlogele go utswetsa batho
o tlohele ho etsa tsa bohaka, o tlohele tsohle tse sa lokang di lwantsha lentswe la Modimo. Anana le wena mo re ka tswang re le teng, re rapela ka hare ho dikereke le ga re le mo 40 days ene tshwantse re itima dijo, ene tshwantse e be re rapela Modimo, e tshwantseng e be re ikokobeditse mo tlase ga lentswe la Modimo. Ba bang ba abuse bana ka hare ho magae, ba bang ba lwantsha balekane ka hare ho magae, ba bang ba lwantsha baahisane ka hare, ga bana khotso. Empa letsatsi la hananong mo matsatsing a re leng mo gona ke matsatsi a batlang go itima dijo, ke matsatsi a batlang thapelo. Empa batho ga bana tshokologo mo go bona, ba tletse fela ka moya wa ntwa, ba tletse fela ka ho etsa tse tswileng tseleng. Empa ntse re ba Kreste, ga re sana taba le meetlo le melao ya Modimo, ga re sana taba le go sala the doctrine of the church, re sala morago, re lebeletse rona, re batla go kgotsofatsa rona. O fumane motho a etsa dintho tse tswileng tseleng, a re ga gona le motho ya kampolellang lentswe lere. Morena Jesu le yena o ile a ipha 40 days le yena ya ho rapela le ho itima dijo. Lentswe le bobebeleng le tlhalosa lere Mose le yena ha a ntse a yana thabeng ya Sinai, go na le maileng a itima dijo, a dula a le mo thapelong for 40 days le yena. Nna le wena ka jeno re rata re re ha Good Friday e fitlhile, re mo Lenteng, empa matshelo a rona a sena tshokologo mo teng, matshelo a rona a sena Modimo, matshelo a rona e le a hlabisang kgala. Lentswe le re purpose ya Modimo ka Jesu Kriste ho tla lefatsheng ke gore batho ba sokologe, a re ke tletse baleufi gore ba sokologe, ke tletse ho phumula sebe sa batho, ke tletse ho phumula ditolo tsa batho, ga ke kgatlhe ke ga motho a ešwa sena Modimo, ga ke kgatlhe motho a ešwa a sa amohela lentswe la Modimo. Ke ka moo mo dithutong tsa gage a re ke nna tsela, nnete le bophelo, yo tlang ka nna o fumana bophelo. Lentswe le leholo, purpose e re isang sefapano ke gore motho a sokologe. Re tsena mo sefapanong re ntse re inetswe, re tsena mo sefapanong re ntse re leofa, re tsena mo sefapanong re ntse re rogakana, re tsena mo sefapanong re ntse re tlhekefetsa bana le balekane ba rona, re tsena mo sefapanong o ntse o sa buile bakreste mmogo le wena, re tsena mo sefapanong o ntse o etsa tse sa lokang, o phela ka sebe, o tsoga ka sebe, o robala le ka sebe. Empa ha o raya batho wa re ke nako ya ditlhoriso, wa re ke nako ya sefapano, empa pelo ya gago e hana tshokologo, pelo ya gago e sa batle go fetoga. Modimo ga a rate motho a šwa a e sena Modimo. Nna le wena e tlo re fetoge metsamaong ya rona, nna le wena e tlo re batle Modimo re santsene re phela, re mmitse le go mo phagamisa jwale ka mopholosi wa maphelo a rona. Taba kgolo ke gore motho yo kwa teng a fumane bophelo e le moya o halalelang. Nama le ha e ka tepella, nama le ha e ka kula, empa motho wa tota
e le moya wa modimo ha nke wa nonofa ra o phedisa wa fumana sokologo wa fumana salvation o santse o le mo lefatsheng ka hore ka kwa ha lebitla ha gona tshwarelo ka kwa ha lebitla ha gona sa hore ke batla morena Jesu o tshwantse o batle Jesu o sa le mo lefatsheng ke ka mo le lentswe la haelevi ke eme mo dipelong tsa lona ke ya kokota yo a bulang ke a kena ke dula le yena yo a mpatlang ke a moruta ho ya ka lentswe la ka re hloka tshokologo morena Jesu re ba e le hore ba kula ke ba ba hlokang ngaka nna le wena re itse diphoso tsa rona nna le wena re itse mo re tsamayang teng nna le wena re ka etsa ho gongwe go betere ka maphelo a rona ra ka batla modimo ra batla le tshokologo ya modimo gobane bakreste ka tšeo ba tlisa dintho tse sa lokang mo kerekeng ga jeno ha re tsena mo dikerekeng go na le di-bodyguard tse tlhokometseng baruti di tshwere dithunya di tlhometse ka gare go ntlo ya modimo ka jeno ga o tsena mo kerekeng dintho tse re sa di solofelang ka gare go kereke batho ba bolayana ba tsholla madi batho ba yetsa seo re sa se lebelelang mo kerekeng ya modimo ga o tsena mo kerekeng batho ba yetsa adultery o fumane ba re boruti o ile a botella ka re ho ntlo ya modimo dintho tse di etsagalang mo kerekeng tsa kajeno ke tse swabisang tse di tlhokang tshokologo e le gore e re isa sefapanong re tlhoka gore ga re ile go mona le go celebrata lefu la morena ba ba mo itseng le go mo amogela ka pele e be ba kukile ditaba tsa gagwe ka tsela e tshwanetseng lentswe la bobedi kwa ntle ga go senya sebaka bukeng ya Bafilipi moapostolo Paulosi o tlhalosetsa phutego ya Filipi gore modimo ka morena Jesu o ile a mo godisa modimo ka morena Jesu o ile a batla gore lefatshe le tlhalogane phephoso ya gore why Jesu a ile a tla mo lefatsheng Bibele e rekota le go tlhalosa mo nna le wena re badileng gore ke ka moo a ileng a fiwa leina le le fetang maina otlhe a leng teng mo lefatsheng re na le maina a ba bang batho ba rapelang re na le maina a batho ba re ba tlhompang le go ba godisa e ka tswa e le di-presidente tsa naga e ka tswa e le di-bishopo tsa naga e ka tswa e le medimo ya seseto empa modimo yena o re leina le feta maina otlhe a leng mo lefatsheng Bibele e rekota mo verse 10 e re mangwele otlhe a tlamehile go khuamela lebitso la Jesu a tlamehile go khuamela lebitso le Emmanuele a tlamehile go khuamela morena Jesu ka matsatsi le matsatsi ha ba botlhe ba ile gore ba fumane tshokologo ba tlamehile go godisa lebitso le ba tlamehile gore Jesu ke morena Jesu ke ngaka Jesu wa pholosa Jesu ke morena Jesu ke tau ya leloko la Juda Jesu ba godisa lebitso le re ba bakae batho
ba e reng ha ho buiwa ka lebitso la Jesu ra be re le kuka le go le godisa ka tumelo rona mo kerekeng ya rona re ya ntse re re ka Jesu ya tshwannang ke kgalaletso le ka bošakhuting re tla rera le mmuso wa gagwe go fitlhella atla empa ga re tlameile go godisa le go rera mmuso wa gagwe re a sitwa ditlolo tsa rona diphoso tsa rona di a re ganetsa lentswe le re lebitso la Jesu mangwe le otlhe a tla le khuamela se bolela gore mo lefatsheng le ko legodimong le ko tlase ga metsi a lefatshe ba tla godisa Jesu jwale ka morena le mopholosi wa bona verse 10 ke yona e re nyalo e re gore mangwe le otlhe a khuamele leina la Jesu a dilo tse di kwa legodimong le tse di mo lefatsheng le tse di kwa tlase ga lefatshe di khuamele morena Jesu re bua ka batho ba ba ileng ba amogela tshokologo re bua ka batho ba ba ileng ba fana ka bophelo a bona ba surrender diphosong tsotlhe tsa bona ba re Jesu ke morena ba tla mo khuamela lentswe mo go verse 11 le re loleme lengwe le lengwe le polele gore morena Jesu ke Kriste le polele gore ke yena mopholosi le polele le leng le bolele bogolo ba modimo ka Jesu ya re fileng bophelo le bolele matla a morena Jesu nna le wena re ipitletse re le mo pitlaganong ya kholo a nna le wena re ntse re phela re se ke ra nyema moko re nne re godisa lebitso le re re Sathane ga ona matla lebitso la Jesu ke lona le re phedisang lebitso la Jesu ke lona le re fa matla re nne ntse re bitsa lebitso la Jesu phrase ya bofelo e re e le gore go galalediwe modimo rara ka lebaka la gore o ile a refa morwa wa gage gore lefatshe le phologe ka yena ke ka mo go John chapter 3 verse 16 re modimo o ratile lefatshe ga kalo a neelwa ka morwa wa gage gore mang le mang ya dumela mo go yena a seke a latlhega a bane le bophelo bo sa feleng o hloka tshokologo o santsene o phela o hloka modimo ka Kriste Jesu o sa le monameng sena sa o neng o di etsa lebella diphoso tsa gago lebella metsamao ya gago lebella dipuo tsa gago ana ke tse khotlisang batho ana metsamao ya gago o tsamaya mo ditulong tse sa lokang na mo kereke mo phelang teng ana o tlisa kagiso ana o lwa le bana ba modimo ana o hodisa lentswe la modimo lentswe ke le reng ha re ya ditlhorisong tsa morena a borona botswe boikgogomoso rona botswe mo ho rona re nyatse re kope sebe sa rona re se beye mo pele ha modimo re reka madi a ileng a tshologa ko koteng re fumana tshwarelo ka madi a ileng a tshologa ko koteng re fumana bophelo nna le wena re kopele ba lelapa la rona ditlolong tsotlhe tse re ileng ra di etsa re di etsetsa modimo a nna le wena re rapedisa dikereke tsa modimo mo e leng gore batho ba jela le batho ditšhelete mo e leng gore batho ba etsa dintho tse sa loka re godise lebitso la modimo gore ba ba sa itseng modimo ba tle ba kgone ba itse modimo ka nna le wena ha re ka bitsa modimo re tla re ha re ya re atamela
le ha re ile go tsena mo di 10 days-eng re ya sefapanong ra be re itekotse rona ba re reng re ba keresete ba re tlang kerekeng letsatsi le letsatsi ba re rapelang letsatsi le letsatsi gore na ditiro tsa rona di ka re pholosa na mesebetsi ya rona e ka re atametsa mo modimong ana re ya diheleke ana re lwela bophelo a nna le wena re lwele bophelo ka Kriste Jesu re fumane repentance ya rona re santse ne re le mo lefatsheng ba botlhe ba ba bitsang Kriste ya ka mophulusi ba ba reng Jesu ke tlhogo ya kereke re ya hloka gore re bue diphosong tsa rona e ka modimo wa khotso a ka hlogonolofatsa mang le mang ya utlwileng lentswe le la gore re sokologele ho modimong gobane re phela ka sebe re ja sebe re etsa diphoso re ntse re le mo evangeling re ntse le mo seaparong sa rona re ntse re le mo dikerekeng empa re ntse re etsa sebe re hloka tshokologo morena Jesu a re tletse nna le wena e ka mantswe a modimo a ka kwala mo dipelong tsa rona a hlogonolofatsa mang le mang ya utlwang lentswe la modimo a le dirisa a re rapele re lebogele mantswe a modimo ya lokileng ka lebaka la morena Jesu wa Nazareta papa ya matla otlhe ke a o tlotlisa o mphile matla a go bolela lentswe la gago tutubolla tsebe ya momamedi bula pelo ya gage re a itse re phela ka diphoso empa re a inyatsa ka sheko re itshwarele ditlolo tsa rona modimo ya lokileng re fe letswalo la diphoso tse re tsamayang re di etsetsa batho re fe letswalo la go boifa sebe modimo ya lokileng re batla go bana le kagiso ka gare go malapa a rona re batla go bana le kagiso le baagisani mmogo re batla go ba le kagiso mo kerekeng mo re rapelang re batla go ba le kagiso mesebetsing dikolong mo re tsenang teng papa ya matla otlhe a re lwele ke wena a re rute ke wena lentswe la gago le ya phela Jesu ke morena Jesu ke ngaka Jesu tau ya leloko la Juda tlhogo ya kereke lwela kereke ya hao modimo khale re ntse re itebetse re le mo moriting wa tebalo re ya go hloka tshokologo re hloka gore o tsosolose motho yo kwa teng re hloka le moya o halalelang gore ruta dinthong tsotlhe ka Jesu ya tshwanang ke khalaletso le ka bosakhutleng amen are amoheleng mohau wa morena wa rona Jesu Kriste lerato la modimo ntate le kopano ya matshediso a moya o halalelang di bane le rona ho fihlella go tla ga morena Jesu ka Jesu ya tshwanang ke khalaletso le ka bosakhutleng amen babantu lo motle ke ya go leboga motho wa modimo ke go lebohela bophelo bo modimo a re file nna le wena ke etsa boipuelo jwale ka gare le mo level 1 a nna le wena re se ra itebala ra roba melao e puso e re fang yona re ska re ga re bona dipalo di ile go tlase ra batla go nna ba tswa setlhabelo a ebe gore re ithutile go ngata mo matsatsing a fetsang go feta re bone re ile ra loser ba re neng re barata ba re neng re rapela le bona le ba re neng re agisane le bona ke kopela gore apara maske wa gago ke kopela gore hlapa matsogo ke kopela gore o sanitize ke kopela gore le ga lileng go diplekeng tsa botlhe mo go tletseng batho maintain social distance ka o etsa yalo o tlile go boloka bophelo
ke a itumela gape ga mopresidente a ile a re fa level 1 ke tsaya gore ya ka lekgotla le ya lentse le itukisa mo nakong e sa fediseng pelo re tla be nna le wena gape re kopane re tsene ka gare go ntlo ya modimo re tla re tlo go rorisa modimo re leboga morena Jesu ya ileng a re baballa ga se ka botlhale ba rona nna le wena re sentse ne re phela ke ka matla le mogau wa modimo e ka o ka boloka mafoko a go modimo a mpolokele lona ke le rata lerato amen